Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke gopela re le subscribe, le like channel ya rena, le gotle notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. Okay guys, today ke rata re bolele ka ntho re bitšang gore ke portal. Ana portal ke eng? Portal botse ke nka no re ke lebati. Ke no e bitša lebati goba re ka no re ke a thin layer e nngwe e ses ye le gore e between goba e separator lefase la rena le re lego mo go lona le lefase la semoya. Okay, a ke re na le the physical world, this physical world ke lefase le re lego mo go lona le le gore le bitša gore ke material world. Okay, ra buša ra ba le the spiritual world goba the spiritual realms. Ke yona portal. Portal ke yona e le gore e divider these two realms together. Gore rena batho ba re leng ka lefaseng leke re se ke ra bona dilo tše di lego on the other side, di-spirits. E ka ba di-spirits tše di tla jala ka diphoofolo, e ka ba di-spirits tša batho ba se ba hlokofetše, e ka ba di-spirits tša other entities. Nna ge ke bolela ka entity ke refera go kore non-human spirit. E ke bolela ka di-entities ke refera to tšona the non-human spirits. Okay, yes, sometimes le di-human spirits they can be entities as well. Kore entity ke refera to ntho e le gore ga e in a body form go tshwana le nna le wena. It's something different, it's something se le gore ga se sa lefase la ka keno goba re believe gore ga se sa lefase la ka keno. Okay, so today ke tlo bolela ka mekgwa e ke leng gore batho ba bula portal ka gona. Ke tlo dira video ye nngwe gape le gore ke tla ba ke bolela kudu ka like the entities ke tlhalosa mehuta di entities. Okay, so but today ke rata bolela ka lebati leke. This thing ye re bitša rona ke portal. Portal batho ba bangwe ba e bula, and then ba e bula jwang, ba e bula ka o dira eng. Ge ke dira so ke nthola ke fatlhoša batho gore guys le seke la bula di-portals ka kala re letla ke tshola. Once fela o e butše o tlo itswalela ke bothata. Go itswalela e nyaka batho ba ile gore they know how to close it, ba trainile. Ba bantši le bona ba leka le bantši ba trainile, ba ke cleansitše, ba ke protectile, o kgotse ba leka gore ba itswalela batho ba palelwa. Ka gore on the spiritual realm re kgwetša dilo tše dintši tša go fapana. O ka kgwetša di-spirit tše batho ba hlokofetše a se ba tlhoba kgona go ya into the light. And then those spirits o tlo kgwetša re bolela ka dilo tša tshwana le di like the serial killers. Motho le ona o tšela sa phela be le serial killer, o be le motho le gore o dira batho ba bangwe dilo tše dimpe, o tla iša batho jwalo le jwalo. O tlo kgwetša le motho le gore maybe e be le motho wa go ketokela o bolailwe ga bohloko. O tlo kgwetša motho le gore maybe e be le motho wa go ketokela o hule le gola bohloko like a car accident oba mohlomongwe an overdose ya di-drugs, oba mohlomongwe motho o ba lwala kudu-kudu mo e leng gore a feletša tlhokofala. Ene kgotsa ke batho ba e le gore ga ba lwala family ya be se gona, this person was alone, so obviously spirit sa motho ke a se gantši se ka into the light immediately. And the spirit sa motho se a sokola go tshwana motho e le gore o tlhokofalela kgole le gae goba o tlhokofala a le alone ka šetše ke boletše. So ke some of the things tšeo tla di kry in the spiritual realm. Ke di-spirit tše re bitša ke di like e ka ba di-roaming spirits because they're not able to go into the light. Some ke motho le go tlhokofetše but a aware ya gore ena o tlhokofetše, o nana gore sa phela, ke a roaming spirit. And then re kgona go kgwetša le di-earthborn spirits in that side, in the spiritual realm. So earthborn spirits re ka kgwetša le tša tshwana le di-demonic forces kore di-demons, le tša tshwana le di-poltergeist, le tša tshwana le di-spirit vampires, ke tše dintši. And then re tlo kgwetša gape o gopole gore mo lefaseng ga se rena batho fela, ga se rena re nnoši. Go na le video ke di dirilego ke boletše ka Bigfoot, be ke no tlhalosa ka yona ka ditlatla ke dira di-story ka yona, di-story tše le di diragaletše batho ba ile ba kgone go experience this thing ya Bigfoot. That thing e gona, it's real. So obviously in the like earthborn spirits
o tlo go tla le tsa tshwana le di-Bigfoot because ke di-spirits tja tse di leng gona ka mo ke kore ke di-cryptid tse di leng gona ka mo lefatsheng la rena tse e leng gore re no ipotsa ra it's just a legend le tsa mohuta wa di gona and le tse di gona ke nnete di gona di a phela mo di-national parks. Okay, go seng kwa e bona o ka se believe taba e kile motho o kopa le motho le gore e mo tlhagetse o kgone go kopana le Bigfoot goba o bone dogman o tlo nana re motho wa gafa a ke re wa go tsebile o motshega o mo gegeya and ya bane ka kala re wena ga sonkwa o experience this thing then obviously you don't believe a ke re di bona gantši ka ra di-movie tša rena movie tša di-werewolves jalo jalo re nana re ke di-legends. Okay, yes ke di-legends but remember legends ke le tse le gore di dragetse ka nnete e be le reality nta ona di dragetse mengwaga ya batho ba lebala kana then e ba like a history mengwaga ya batho ba lebala kana e ba like a myth a ke re mengwaga ya batho ba itša as a legend a ke re jalo le jalo kore re ipotsa gore di-legends di-myth ga se lo tša nnete a ke re ene ke lo tša nnete tše di dragetse ka nnete kopole re be re gola sa tsena sekolo mola ka go sub A sub B re dira nonwane ya tselane le lekgema ge le gore obviously batho le gore ba lekana le nna ke thaka jaaka ba re beleile ka di-1970 something 60 something ana mola re tla gopola nonwane ya tselane re be re no itša re is just a story for these things di dragetse ka nnete a kere okay so those are so ke ntho e la no go bontšha gore okay di-entities jake a kere okay ntho e gona ya phela mo lefatsheng leke ge e hwa moya ona o ya kae it's an earthbound spirit e ka se kgone go ya into the light then ge re bula di-portal re bulela tsona lo tša mohuto nowe ke ntho tlo kgotsa motho a botse portal o tlo go botsa gore like let's say motho reka ntlo ke dirile di-video tše dintšhi tše le gore e be ke di-video tša like di-haunted houses ke le botsa gore ntlong e so batho ba so ba ile ba reka ba dula ba experience 1 2 3 lo tšela ke di-true story mo videong tša ka ke bolele ka dinonwane dilo tše lwa se di nnete ke bolela ka di-true story le ka ba story sa go tšhoša but it's a true story I know ba bantšhile di tšhaba story tša go tšhoša akere but ke no ba le moya wa gore ke di share le lena because ke na le interest ka re ga tsona and ke a believe gore go na batho le ba nyaka ba na le interest le bona and ke a kweša gore as re le batho we need to know more about this world re santse re tsebe kudu ka lefase le la rena akere gore kgone o tlo kweša rena botse spirit ke eng botse ke re tlhokofala re ya kae akere so nto ngwe le ngwe gore o kgone o ikwešiša rena o tlhaga eng like spirit se ya kae ka re tlhokofetse re le batho I mean o tshwanetse gore o kgwetse di-answers gore o tsebe you need to dig down o die di-research o tsebe ka tsona gore okay this is what is happening batho ba fela bolela ka di-demonic forces ba re motho o possessitše ke a demon ba bangwe ba sa gane tša demons di gona di-demons di gona demons di kgona go possess akere so motho ya putša rena demons ye ke ka ba e le eng e tswa kae so gore o tsebe rena a demon ke eng you need to dig down akere you need to dig up o kgone go hwetša o nyakišiše o kgone go kutša rena okay so when are the demons or demons botse ke di-spirits tše le gore di be di le mo lefaseng ke di-spirits tša mohuto moso le moso jale le jalo akere okay so today re tla tsena more into details ka ga those things the-entities akere because ke tše dintšhi so today ke bolela ka lebati a portal gore na portal batho ba e bula jwang so ge ke dira so e be le maele a gore batho a re tlogeleng go bula di-portals okay so portals batho ba bantši ba e bula go ne batho ba ile ba e bula ka bote ba bitša re ke the Ouija board ke bote e le gore ke tla ke dira video ka yona ka le explainela mo ka yona ke bote e le gore e dirilwe gale sa le ya creatiwa gore na e creative ke ma ke tlo le fa all information le rona ka ngwago o mofeng why batho ba ile ba created an Ouija board so these people over this person ba ile ba created this thing bote ba bitša re ke an Ouija board ke bote e le gore kore ge ba e creator it was like kore ba bangwe ba itša yele ka a game just ba nonana gore ke a game ebile ka di-Christmas tse kgotse le ba kgona go rekela bana ba bona ba fe ngwana present ya Ouija board batho bangwe ba sa tsebe gore this thing e bula a portal okay before ke tsena mo ke ya deep into details e re ke tlhaloso na motho ga botse portal go diragala eng ge ka mo gae kgotse le gore go na le a portal e le gore e bulegile number 1 e tlo thoma go experience dipoko ka mo ntlong number 2 di-demons le tsona di ka tla mo e le gore go na le sepoko demons le tsona di atla after dipoko akere number 3
o tlo kgotse le gore ka mogae ka mo ke go ba di too much negative energies gona a kere lo tsela di gona di tlisha negative energies ga di tliše light di kuba light tša tliša darkness and ge di tlišitše darkness ka mo lapeng manyelo a rena badimo ba rena ba le go mokganyeng our ancestors those who are on the lights ga ba kgone go accessa malapa a rena ga ba kgone go tsena ka malapeng a rena ga ba kgone go tla mo rena go bolela le rena gore protector gore guide ka ra bophelo bo re leng ka ra bona jwale le jalo ga ba kgone go dira lo tša mphutse mowe ka baka la gore go na le a dark force inside the house and yaanong ge portal e bulegile gape le dilo tša tshwana le bathakati kore ba na le access kore ba ipsina fela ka o tsena ba etswa o kgotse lelapa la go ke lapa le le gore o bitša ngaka e itseng ya tla ya thekga mara after a few weeks o sa experience those things again those sounds again and ke bolela ka tsona di-entities tse ke bolela ka letse le gore ge di le gona ka mo lapeng ka moke ga le roba le bošego le mosegare a go bose ka mo lapeng kore o no feela darkness kore go tsena fela ka lapeng la gona kore o feela darkness o ka re o ka lla ka nako nngwe o thoma o tlalelana o feela anxious o thoma o ka re wa lwala pele o thoma batha ga botlhoko kore o experience lenyana tse dintša go sere selo and to make matters worse dilo tše di na le maatla energy ya tsona e very 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 strong akere so these things di kgona go bula mabati a diraka mabati a di-wardrobe these things di kgona go thuba dijwana these things di ka kgona go ntšha dijwana ka moka ka dirakeng wa kgotsa di tletše kua fase kua di kgona go ntšha mefaka ka moka ka dirakeng ya tšea mefakela tša ebe ya gabotse ko go latelana kua zinking kua these things bošego go robetse di kgona go goga mapa ya gago these things di kgona go go kgama these things di kgona go tsena ka re ga mmele wa gago tša go possessa these things di kgona go tsoša malwetse ka raphelo ba gago kgotsa o thoma go lwala these things di dira gore o phele o kwatile ka mogae le thome go lwa go phelego e le ntwa fela ka mogae go se bose ke yona darkness le gore di a itliša akere and ebile ka nako nngwe di kgona gore go ke transforma kore mo e le gore o ka kgona go e bona ntho ka matlho a gago ka nako nngwe a kere maybe a o bone selo akere but o no bona mabati a bulega go se bone selo ka nako nngwe kgotse le gore o bona like ka dintlhana tša matlho o ne kgona go bona moriti ka sepitinyana gore mno gona motho a fetile moke ke tsona a kere mare ka nako nngwe di kgona go ke transform ka mokgwa e leng gore ntho e la kore ya manifesta e kgona go manifesta ka tsela e leng gore o ka e bona ka matlho a gago and obviously yo e bona o tlo no bona ntho ya go tšhoša and this thing e kgona go ke attach mo go wena everywhere you go e kgona go šala morago so ke ka mokgwa e le gore e ka gona this thing akere and e ka possessa all members of the family and then e ka kgona control monano wa gago gore wena o bolaye motho mongwe goba wena o ke polaya so tshwantse le gore wa ke polaya ke yona ntho ene an attachment o kgotse le gore o ile mo ileng gona and ya bane gona le a certain spirit sa ke attacha mo go yena goba ka mogae ka mona le spirit se le gore se gona a kere ka ba an earthbound spirit e ka ba a roaming spirit okay so go na le nako e le gore go dirilwe an Ouija board ga ba e dira la mathomo e be le ntse le gore ba nyaka go connecta le the dead batho ba ba tlhokofetseng ka yona akere batho ba nyaka connecta le di-ancestors tša bona ka yona akere so Ouija board ba re it's an evil board akere it's a demonic board ye leng gore go thoma go e raloka ba bantši ga ba rekela bana bona ba banana re just a game o thoma go e raloka mola e na le di-alphabets A up to Z ya buša ya ba le yes ya ba le no and then ya fetša gape ya ba le goodbye okay so ke rile ke tlo dira video ka Ouija board a ke mo le tla ba ke tlhalosa in details hantse e no ba no brusha here and there so batho ba go raloša Ouija board automatically o connecta le spirit se se itseng spirit se tlo go fa lebitso la sona go na le something nyana nthonyane nngwe nyane sort of ge le Ouija board a e dirilwe ka leplanka o tla ba leplanka nyana mola ona ba bana le o e raloka ka glass akere so le tshwara lona leplanka le la ba glass ela ka menwana ya lena akere ba re ska raloka o itse santse raloka le ba bantšinyana more than 2 people akere and then ge le ntse le raloka mola ga la tshwana go tloša menwana ya lena kua godimo ga leplanka la go ba yona glass le e šomišang akere so ge le thoma go e raloka Ouija board le checka gore o na le spirit se se leng gona se leng available ka moromong ye goba ka mo ntlong ye re leng mo go yona and then spirit seo se no tswelela spirit se la automatically slow mover yona ntho ya le itshwereng ka matsogo e ka ba glass ewe goba board ewe sa e mover ge le botša di-questions and then se a araba
ka go iša go kore se kgetha maletere ale di-abc di tsona tsela. Let's say o botšiša lebitso la ena rona ko wena mang, and then lebitso la the spirit se se le gona ke N, so e tlo ya go A ya fetša ya go N ya dira N gape a kere go bontšha lebitso la ena ke N, ke ka mokgwa ileng ka gona. And then so batho ba bantši ba re ke ba bona this bot banana re tse game santifa ge bantši ba bitša this spirit automatically ba bula a portal. Ke nto bona metse mentši kudu kwa bo Europe kwa bo America, metse mentši e na le dipoko ka mogare, metse mentši e na le di-demons ka mogare. So ke ka baka la ena Ouija board ke ntho le seke la rekela bana ba lena di-Ouija board, o seke wa leka wa re wena o nyako connecta le badimo ba gago your ancestors ka yona Ouija board o tla ke tshola. O upload these entities di botlhale kudu di phetse mo lefaseng o tshwana ka mokgona le na re phelang ka gona. Some di tswa from the upper world akere di tswa from other planets goba mafase a maitseng a re sa tsebeng, di tla moki tša dula moki until e tlhokofala ntho ona e hwa, then from there ya ba a roaming spirit. So go ntse ra sha Ouija board e kgona go tla mo go wena e ke disguise akere gore e pretende sef ke yona ngwana monnyane, then wena o nano ra ka mehla communicate le ngwana monnyane sepokonyana sa ngwana monnyane sa ntefa no it's a demon why alawa kara lapa la gago. And these things, these demonic forces goba poltergeist or whatever, the spirits jelo ra se di botse ba re di ka tsena ka lapeng la gago go wena o se di alawe o se di invite go ka di invite di a tsena goba ke se ka tshwana se shetse morago and then a khotelo re bošego o no kwa motho goba selo se kokota mo lebating wena wa ya wa bula lebati go ra wa se bulela. So le tlogolo re bošego motho a kwa dinoko tšelo ra di kwishishi a tlhabotše ke mang nako ngwe kgomole ga ile gore ke motho wa nnete wa kokota o tla bolale ka molomo kokokoko jalo le jalo. But ntho ngwe percentage tlhomole ke ntela gore these things di kgona go mimica di voices tša batho akere, but le ka e ka kgona go mimica voice ya motswadi wa gago goba ya ngwana gago goba ya someone o mo tsebang. So but le ka e ka mimica that voice ya ekišetša voice ya motho o la mo tsebang, but o tlo kwa gore voice le le re ya mimica mara somewhere o tlo kwa gore no ye voice yeke ga se yona. So re tlogole go bula mabati ge re kwa dinoko tšelo re re kwešiši kudu mašego. And these things well di kgona go dula ka re ga di-wardrobe tša gago akere batho ba kwa ba America lena mo South Africa batho le re ba na le ntlo tše digologolo tše le re go na le di-closet akere di rata go dulana ka mogara di-closet ke ka mo di rata go dula ka gona. Okay, so Ouija board ke ntwa mathomo ya go bula menyako, re bulela di-negative energies, re bulela di-spirits, dipoko, di-poltergeist, demonic forces ka gare ga malapa a rena. So re seke ra šomiša Ouija board, re seke ra bula di-portals ka gare malapa a rena ka gore ge di tsene go tlo di koba ga go easy. O ka bona wena ebile bo itšwa o tšhabela lapa la gago ene ka nako ngwe ka no le tšhabela kgotsa le gore ntwe la go tsamaya go šela morago, it is attached to you mo everywhere mo yang gona same thing happens again, o tla phela o move o sa fete ka baka la yona this thing. Okay, ntwa bobedi le gore e kgona go bula a portal ke diipone, seipone, mira ke ntho ngwe kgolo kore ya go bula a portal. Mira seipone a se ntho le gore no ema kwa ra ke tebelela fela se bula portal mara batho ga ba tsebe. So ke tlo le advice ka yona today, o seke wa leka wa ema seiponeng sa gago whether ke mosegare or ke bošego kudu bošego. A ke rata ke tsebela ka diiponeng go ka ema mo seiponeng sa gago ke tsebelela mo seiponeng for nako e telele maybe ma 15 to 30 minutes o sa ponye le matlho o sa blinke o no ke tsebelela fela. Let's say o lebeletse sefatlhego sa gago ga o shift a o reng ebile ga o blink ga o ponye matlho ke a go botša o feletša o bona something o ka no bona mola akere o ka no bona. Let's say o ke tsebeletše fa nako e telele mola e gale wa decide go shifta matlho goba o shifta tlhogo o tlo makala go shifta tlhogo mothola a go lebeletšeng akere ke wena your other self, your reflection in the mirror. O tlo bona that reflection e sa move wena kgona go move tlhogo, that reflection e sa dutse ka mokgona wena o dutse ka ona pele, that reflection e sa move ya tšhoša ntwe so ka nako ngwe o ka no bona that reflection o bona re ke wena and then mara wa kgotsa le gore o ke pona o tsofetse goba o ke pona o le motho mongwe wa go tšhoša ka nako ebile wa sa bona wena wa kgotsa le gore kgona go bona
a demon, a poltergeist. Ntongo ya go tshosha mogekolo mongwe wa moloi wa go tshosha kore motho le kgale a tlhokofetse o ba lawyer wa tshosha. So re se ke ra ke tebela nako e tele ka ra diipone go dira seo ke tebetse seipone nako e telele automatically o bula a portal. Okay, and then ke tlo dira another video mo le re tla ba ke bolela ka diipone ka mo lapeng ka mo gae gore seipone sa gago se ka se bea kae se ka se bea kae seipone sa gago se ke sa dirang se ke sa dirang because go na le mo ile re ka re beile diipone tsa rena gona automatically re bula di-portal. Okay, so seipone go ke tebela seipone I know for that few minutes few seconds and se ka ba ntela no re o eme yele ka statue o lebeletse seipone o tla o bula a portal. Okay, and then number 3 ke na le witchcraft rituals. And then go na batho ba practice witchcraft, go na batho le re ga ba practice witchcraft. Let's say batho ba ile re go na batho le re ba goletse ka malapeng le re go ba belegetse ka malapeng le ba practice witchcraft le bona ba na le madiale mo go bona madiale a practice witchcraft. Mara go ba le ile gore completely motho a sa bele go ka lapeng le uwe ebile ga ana madiale a practice witchcraft. Mara ka baka la bakgotsi ka nako ngwe motho o kgona ba le bakgotsi ba ile gore o khotse le bona ba practice that thing ba khona mo joinisha a se aware re ena wa joina ba no tla go ena ba re a re practicing 1 2 3 a re direng 1 2 3 ena na it's just a joke, it's just a game ya ba ke a witchcraft ritual. So automatically ka udra those types of rituals motho o bula lebati o bula a portal o bulela those things ka baka la gore most ya di those evil spirits o tlo khotse le re gona le ba le re batho bona ne ba loya mola ba sa phela. So this spirit motho a tlhokofetse ba spirits a se ya into the light ka baka la witchcraft ya be go a practice mo lefaseng. And then ge wena o ntse o sa tsebe o sa tsoka la pele le seo mara o ina le ba khotse ba le re le practice le jo le dira those types of rituals o no e dira ga te fela namka then shimola o biditse mogekolo la sala tlhokofala goba motho mosadi o la sala tlhokofala ba practice witchcraft o tsore ke spirit jwale o tla a tshosha a tle ka tselela be go le ka ona mola sa phela mo lefaseng wa tshosha kudu ka baka la le jabe go a di dira. So automatically o bula lebati motho la tla mo go wena wa possessa nampile o thoma practice witchcraft wena ka boswena o sa kushona why am I doing this ka baka la re wena o butsi mabati. So go ena le ba go ra ba ile re bona ba practice le tlo re a o di kushishi stay away from this type of friends ga o gana le ba khotsi ba uwe rather o dile o ite o nya ke ba khotsi ba ile re ke nnete ke batho le re ga ba practice witchcraft ka baka la gore le ge ba ka practice those things se wena ba re okay nna ka se practice le bona nka se dire those rituals le bona se se le gona go ro phela le bona ba tla practice ka wena ba tla experiment ka wena stay away. Okay, mo go number 4 ke na le satanic rituals ntse ke nyako le botsang yona gore most ya batho ba practice witchcraft ba berekishana le dilo tsa tshwana le di satanism ba berekishana le di demons ba berekishana le satan ba loyi ba bereka le di demons ba bereka le satan ke ntwe ba itirago. So ke wena ke jaba America le bo England makgowa ke bolela ka makgowa ke bolela ka Basotho well Basotho le bona ba ka no joina because akere ba dula together a ba tshwana rena mo nakeng ya rena ya Africa ba Africa borwa. So batho ba kua ba na le practice satanism go na le dikreke tšeno tla khotsa ba bolela street ba re yela ke kreke ya Satan ba practice those things publicly ebile ga ba di khutishi ba tla botsa ke religion ya bona. This is what they want ka bolena ga njela kore everyone ona le kore every religion it's allowed, everyone ona le the right for their own beliefs for their own religion. Ka mokgwa ke tsebang ka ona ka mona ga nyarna Africa borwa a gona kreke ba tlo go tsa ba re ile ke kreke ya Satan a yo gona ba di dumelo tša mhuto mara ka mola ba America di gona straight. Okay, and ba di attend and ba di tsena ke makgowa. So o se ke wa practice lo tša mhuto no satanic rituals makgowa ba practice lo tša dingwe kore a ke re na re be re gola re be rena na re batho ba lo ya ke Basotho fela makgowa a lawyer guys ba lawyer ene wa tsa ke ka 3rd degree ba lawyer go feta Basotho ebile makgowa ba tsamaya ba ya dirapeng bošego ba di rituals kwa dirapeng
and ka mokgwa le ba itlwaetse this thing le ba le gore ga ba loye ba rata go experimenta too much o no kgwetsa le banana mola ba ma 10 years 16 years ba sepela ba ya drapeng akere symmetry bošego ba ya ba gore ba nyako no dira di-experiment tša ba nyako bona rona ntho e solsoso ke nnete na and then motho la ka o ya gana mola drapeng ga sepela ya ga o shela morago ke spirit se se itseng go na setoro se seng sona sa le ka seko sa motho bana ba ile gore ba ile drapeng le bošego ba shela morago ke di-spirit so ba shela morago ke di-spirit dipoko ba thoma experience le tšong tša go tšhoša ka mo gae le tšo le gore ba lekile gantši ba tsebe bona gore ba dikobedi gana go tswa ba bitša di-psychics ba bitša di-mediums ba bitša baruti ba re gane di gana go tswa dilo tšowe and o tlo tsore ga ntšhela e o šetse morago go raya gore it is attached to you everywhere you go e o šala morago ngwana mafetso o feletša a ja di-drugs a dira ke yona ntho e le gore e mo possessitše e controla monano wa gage okay so re se ke ra dira anything e le gore ya mana le di-satanic rituals okay mo number 5 ke na le ghost hunting ra tsa rona batho ba ile gore ke di-ghost hunters paranormal investigators ge e le gore wa e rata this career ya di-paranormal investigators make sure ya gore ka metlha go ya o dira di-investigations tša gago o dira a proper cleansing wa tloga o dirile proper cleansing and protection on your body otherwise di tla o šala morago proper cleansing ke bolela ka na kere cleansing ela ya go protector from baloi ke bolela ka cleansing ela go protector from this negative energies from this evil spirits from demonic forces ge o ka se dire sowe dilo tšela di tla go attacka dilo tšela di ka go bolaya dilo tšela di ka go possessa tša o šela morago tša le wena ka gae so go ile gore a o tsebe selo ka o ke protector spiritual protection ga o ikgone le ga teteng se ka ba wa leka gore wena o dira this paranormal investigations wa kgotsa o duma o bona batho ba bangwe mo di-videong ba di dira o bona ba kry-a di-views tše dintšhi mo di-youtube wa thoma ba le mokgwa gore le nna let me do it it's easy go di dira dilo tšela go ba an investigator ya these paranormal things o no reka di-equipments tša gona and then you are good to go but o ka kgotsa le go šomiša those things those equipments o bitša those spirits o ya mo di-haunted houses haunted places o se ke cleansing o se spiritually protected tseba gore di tlo attacka di tlo šala morago tseba gore automatically wena o dirang o butše a portal okay mo go number 6 ke bolela ka energy cleansing ya nyaka ka metlha ba ga gešo akere o ka no protecta lapa la gago wa bitša ngaka ya gago ba moprofeta a tla cleanser thekga motse mare o gopolo goreng cleansing o e dirileng ke ya go protector from baloi o fele o dira le cleansing ya go protector from those things those negative energies those evil spirits di se ke tša tsena ka lapeng la gago ge le gore o tshwana le nna o rata go raloka o rata go dira di-video goba le se di-video you are a tarot reader o balela batho di-tarot cards batho ba tla ba tlo consulta o šomiša tarot cards as a divination tool make sure ya gore o cleanse your space first o seke wa bitša di-energy goba di-spirits tše le gore ga di nyakege wa kgotsa o ebeditše kare automatically o šomiša tarot cards di-very dangerous automatically go di šomiša di-spirits di a batamela so make sure gore o cleanse your space first before you dira those things ge e le gore o rata di-meditation o se ka ba lekwa dira meditation o se ke cleanse mo mmeleng o se cleanse your space otherwise automatically di tla tla di-spirit o gopela gore kerile portal is just a thin layer so go na le ntho o ka e dirang e le gore go se no e dira wena ga o aware ya gore o bula portal cleanse your space first before o ka tla wa dira gore wa thoma gore o dira di-meditation cleanse your space first before o ka dira your divinations and other things cleanse your space okay and then mo number 7 ke na le using earthbound spirits okay e ka no ba earthbound spirits e ka no ba roaming spirits ra tseba gore matša go na le style se le tsene se le gore batho ba thwala ka di-spirits guys you are making a big mistake
you are making a big mistake. O se ko nyaka tšhelete ka matlho a makhubedu ka mokgwa e leng gore wena a se o kemišetse go išomela. Wena o ipotse gore wena o tla ya ngakeng ye le gore bereka ka di-spirit ya o tšea bošego le a kua dirapeng la yo reka spirit ka 10 cent over 10 ranta yeowe wa ipotsa gore wena o tlo huma wena o tlo ipsina ka bophelo. Spirit seuwe a se spirit sa geno le ka ba sa geno, you are not supposed to do that. Spirit seuwe motho a robetse mowe ana wa mo tseba na, ana ga ba phela mo lefase le wa tsana ba phela phela ba mohuta mang. Ke na le client e nngwe ya America o rile at the age of 60 bomma ba le ba moša kae and then mola ba motho a disha ka di-spirits ga bolela ka nako tšela gore ba mo filetše pedi and then spirit tša ona ba re di nna ka ra potwana like a sort of a calabashinyana, so di dula ka ra calabashinyana yela. So o re phelo ba batho ba ba gabotse a thoma ba le ditšhelete a dirang mafeletšo spirit la potse gore di nyaka a sacrifice, di nyaka gore a fela a tšholla madi a dira something gona ba go senyegile gana mowe go na le ntho e le go sala e dira a re ga se no e dira motho o mo itseng a tlhokofala ga botlhoko ka baka la those spirits. Then there was a time where a tšea se seng sa di-spirits la a se latlhela mo metsing and bophelo ba ba tlhakatlhakana we se jwale kore a šhala se latlhela kore dilo tša methomile go tlhakatlhakana ba re those things di tlo go šomela for nakonyana. After nakonyana spirit ke spirit di tla go bontšha gore ke tšona bomang, di tla go bontšha gore ke tšona bomang. Se ka se o tlišetse tšhelete fela go na le tše gore o swanetse o di dira na go kgwetše gore wena ga o nyake o di dira. Tše dingwe go ena le tšona spirit sene se sa gona a se nyake gore o be le molekane, a se nyake gore o nyalwe jwalo le jwalo, ga se nyake o bona o ena le a partner, a girlfriend or a boyfriend. You need to stay alone. Molekane wa ke sona spirit sela o tlo kgona go robala le spirit. So le seke la ba le mokgwa go ela dilo ka godimo o kgotsa ngaka e advertiser mola e re he e tla go le nyoko huma e tla go nna re tla dirapeng re tla reka the spirit o tla ba mohumo mogologolo ke tla o fa this o tla ba le this o tla ba le that. Guys le tlo ke tshola le ska ba la leka tšhelete ya berekelwa le di-ancestors tša rena di be di berekela ba be ba bereka ka thata ba baya ba lema ba itlha matšatši ba le mašemong ba hunter and ba se kore they were not after material things, ba ba leboga bophelo ba ba leboga whatever ba nang le yone le gore ba kgona go robala bošego ba ba protected, ba ba leboga dijo. So rena batho ba letšatši la lekgono re after material things too much, re rata tšhelete kudu re nana gore tšhelete ke the answer to our problems. Santifa go so ke mediro ya Satan o dira gore o rate tšhelete and tšhelete go e rata o se kwa e berekela instead wena o nyaka o huma ka speed. Go na batho ba ntšho e le gore ba tlile go nna motho a romene message a re gogo nna ke nyaka go thwala straight a mpotse rena nyako thwala ke mo tšekera o tlile to the wrong gogo. O gogo a bereke ka go thwadiša le yena a se a thwale gogo wa tsoga foroga ke šomela, so le wena tsoga forogo e ke šomele ke be ke ba botše di-dangers tša go thwala. Ba bangwe motho o thoma bulega mahlo ka re ba sa tsebe a re o gogo o nthušitše ke thušitše ka tla mo go wena ke leboga advice, I will never do that again. Mara bangwe o tlo botše le gore I don't care lo ka mmotsa re gape o tlo ba o sacrifice your members of the family tlo botsa re I don't care kore o rata tšhelete sa tšeo e le gore ga a nyaka o tseba gore motswedi ya o tla tlhokofala bana ba tla tlhokofala. This person doesn't care as long as they want this money, as long as they will have this money. So even careful tlogelang go ya dirapeng mašego, tlogelang go reka di-spirit. So this person o e leng gore ke client ya ka o America and then wa tla wa ba nako e le gore a tla re a le gana mola wa America o gopole spirit la direkileng la mathomo o tlo dira ka Africa tšela ba morekisitseng tšona bomma ba tsamaile ba yo monyakela tšona ba tsamaile a ya country e le gore bomma ba belegetše go yona ya Africa. So there was a time mo e leng gore ba gae o gotse le ena ya no kena monna sela o tlo gopola gore sala se latlhela mo metsing go ba nako e le gore o ile a tsamaya kae a ya go the Native Americans ke batho ba le gore ba belegetšwe ka kua kore America
ke naga ya gabo bona o re tshwane rena re le Basotho re re Africa ke naga ya gabo rena ke naga ya botata bo rena so le bona America ke naga ya botata bo bona before makgowa ba ka ya ka kua makgowa tswa le Europe before ba ka ya ka kua America go bo dula the Native Americans so makgowa a tla ga fihla ka kua ba tlhasela ma-Native Americans ba ba bolaya ka bontši then ma-Native Americans ba tšhabela naga tša bona ba tšhabela deep into the woods jwalo le jwalo and then makgowa ba occupy those places tša di-Native Americans so sa le ba le ntho engwe kgolokgolo le gore ile ya ba gona mo ile gore mašole a gana mola Europe ba ba ilwa le the Native Americans ba ba bolele ka bontši so this person go tla nako le gore o sa nyaka bohumi o nyaka other spirits because o latlhile se se sengwe o nyaka other spirits a ya go the Native Americans so o re motho wana mo tšea a miša dirapeng a miša mo mabitleng and then a reka ditopo tše di itseng di-spirits tše di itseng and then gana ba reka di-spirits gona ke mola e leng gore go bolokilwe ke mola e leng gore go bolokilwe batho bale ba bolailweng ke the European people ke makgowa so le spirit se ke ntho e mathomo ke botsena ke re o gopola gore spirit se ke motho e le gore a sa tlhokofala ga botse o tlhokofetse ga botlhoko o tla išitšwe wena wa tsamaya o reka this spirit is not on the light obviously spirit se it's on the light o ka se kgone o se reka so these people ba reka di-earthbound spirits tše le gore a se drobala ga botse spirit tše le gore ke dipoko di apoka a se drobala ga botse so o tšo reka those spirits and ka bokgona boletše ka gona a se be se setse ebile tše dintši and o tsebe gore all this information motho ebile e tlang ka maybe for more than 10 years so this information ke information gore e be ntše e tšwelela ganyane e ke be ke ntše nakong ke mo consult ke bone something ke rae o diragala mo ka nako nkgotse ke re okay before go consulta let me do energy reading ge ke o reada energy then ke tlo kgona go bona these things ge ke o mmotsiša then ba gona bolelang and ke motho le gore o ba gana o tswa ka ditaba ke bona gore there's something more mola e gala bona re ke bone gore go diragala eng ya ba gona thomang go ba free thomang go bolela gore no a se nna ke bommaka ke bona ba thomile ba dira so okay then lena ka feletša ke dira 1 2 3 so go tla nako e le gore ga a sa di nyaka dilo tšela and dilo tšela di nyaka gore a sacrifice something for Jonah and then ra checka gape obviously badimo ba ka se dumele obviously ntho ya nyaka go itira sento e botse obviously molaetša e le gore ke mfona ke ntwa gore no do not do this so go tla nako e le gore dilo tšela ga a sa di nyaka o nyaka go di latlha o nyaka thušo go tswa go nna a ke tsebe selo ka di-spirits ka go reka di-spirits obviously nka se kgone go mo thuša gore na a direng ka tšona gore di sepele so these things o sa na le tšona ka rapotwana e itseng o di beile ka mo basementeng o di beile ka basementeng and ka motlha ka tsamaya a yo cleana basement o ba le mathata dilo tše di a mo attacka o tla thoma go lwala a tlhabega a dira eng jwalo le jwalo and mo e le gore these things yanong ka mo gae ntlo tša bona ke dilo tše digolo tša di-upstairs mo e le gore kgotso ka mola second floor third floor ebile ba hirišitše batho ba beile maboda a tshwere bothata because ka mehla ba phela ba bona dilo maboda a gage ba bone dilo tše dintšhilo tša go tshoša there was a time mo e le gore a se ntwa gale I think 3 months ago o mongwe wa batho ba hirileng mola ebile ne ba di 2 ge ba etswa ka dirumu tša bona ba ya kua passageng ba ya ka di-kitchen kua passageng ba kry-a katse ya go ba le tlhogo ya motho kore ba phela ba bona dilo tša go tshoša bošego ba bona meriti mabati a bulega a itse ke tšona the spirits tše le batho ba di reka batho ba sa tsena di tswa di le kae there was a time mo e le gore gona motho mongwe o rile a sepela frofrogo a ya mmereko tše tlo le gore o tsena frofrogo e sa le sufi ka montle ga a tswela ka montle a bona bathonyana ba le ba bakakanyana gore ba pereko tša di-tradition they were 4 o ile a thogala mafelelo so go na le tše ditšhelelo di a diragala kua kore ke no for example ya gore le bone gore di-spirits di dira eng do not open portals le seke la bula di-portals go ka re o sepetse maybe o etetse nageng tša gana mola o tse le di-hotel tša ona le tsona ke same thing ke mathata di-hotel tša ona ba tla go botsa gore room number mama a go tseniwe ke mo e le gore gantšhe go ya di-paranormal investigators ka ba nyako bona di-spirit tše di lego ka kua
ga go tseniwe go na le tse di diragalago hotel jana motho no kgona go ya kua lo tla di mo possess just one night fela o ke ba sware motho lape o ke polaile ba mo khotsa ke polaile ba sa tsena why motho ba la ga botse motho ba sa lwale o possess ke spirit se se itseng se se be go se lana ka mo spirit se se tswa kae di tlisha ke rena batho ba le re rata go bula di-portals a re tlogone go bula di-portals so ke video le re ke rata go share le lena today and then re tlo tswela pele next time re bolela ka tsona these things ke dira di-video tša di-Bigfoot di-werewolves di-dogmen magema di-giants di-fairies le di-lebelele mko le tsebo rona ka mo lefatsheng le o na leng in the spiritual realm o na leng gore kgone ke protector re le batho ke a le leboga le ipsene ka tšatši la lela ke a leboga